Kipau me tunia jong video tha sim thea ka umjin ka kipa in dam naman tam ta ipeu hat chung patien thangwa na ka hin pe masape ni nahi zani khat bein kanau video ka hin uploadin chu chu in a ve ve nahi le ai pi ha ipuna so kevin ilungu atong khama ma jengin ye chun kele kimi ka jinu jong ka chil hanen in sunga hen tauna kamangoven ka kitil khoven nom ka savin chizo achu video chomcha ka hen si mahin amazon keizong ka kilo na hon hi na het do lo di hen ti chu thidi chada hung hing do ki hi hen kayong thina thei din mona ko na pathirin in hu do hen chule kanaw hen inaw no isu pinu hen amazon mail he ho ban gol hatta akona pathinin anhu do atunya imasangoba he towa ikiholimpi theo hin e hen abel belin patin thangwa na kape in chule tunya he imadang be se shading aumpun in sung ka gachuk lut na hen amho he amazon amin a hin chule sopi zan hi hom ti hon ya khat sele katia namin to na sopi ho zat ne ham numai zat nam pasali zat ham ti ho na cây kamina hi le chinsian chingkhung sai ucha mi nga ka hiovin numai thumle pasal ni ka hiovin cây hi ami lai ka hi e phai sunga chu na to na na nei nai lo na zil lai hin na to hin phai sung lai lu thei ta lo hin lu ding jong hila gam la tain maban he na zil nom the ding a hin cho ho jong ipi lunggel na ne ami te bong ho na maba na hin zil bedding lungka gel a hin kanam mi pi te le nu le pa u le nawin na taw naw hi maban na jong ne hin taw pi jin le bin jong kong taw e in sunga anu ta in a hing nu ta in a sei dole na male kha sim lung lut hen anewa ko na le kha sim hung lut ta chu amayong reng hin nei jing ai ta chu le kha sim thanom mi hin a thanup na ho ta mai mong ke om ding jong amana pu na hen ya chu nam mi te ko ma taw na ngai chat an phu na hin chi ho jong pathin lampi pha a ko mu pi a amazon azil lai ho aban jom thina ding jong taw na ngai chat ka hin phun hona hin chibana gimnei ta kiti maile hon unbol na hotu simiza na bano wa hen lunga ka gel khat chu ama lunga hini piom dem na ti chu maile ho in hichan ge abol na hen thang tom na ne yam ti chu chula na mem khat hin ai chan ge ju ki bol hi ai le inam go lang ho jong hin ipiam am ho jong ni tin bol le ti ho na de umam na tu na aku na inam mi pi te ho na til kho theina itin hung mu win na ti thei umam nangin na sei pi nom aum khat le tin phat ka pi hinge anama ma jingin aha jong aha in amawang e ho christian te hiovin chapang chunga khansit na bolpotin kanami te hinga khong tawve zawin hi jong hi hin numei chapang chunga khansit na zala gal ki zo di zonga hipun amana sein heo ken ka thu jong patante midang thu dingin jong ka dei poi ti chu hi jingin ama he ane he ti moitin ipi ha lunggel jong mang tabangin amin ki ho pia jong he ipiam adei bongin jong thu sei thei pon chapang ma hi le ki phat lam na yong nei tin athu na ho jong i hevin chi chi hin lunggel amangin i chu ho zia he tàu bị đinh để na chi video hi ka hin bole hin tàu bị huitin ma bana jong ong hat do na dingin alung gel ho jong amangin atha jong la samin chi ho tàu na ngai chi jinga hi zia kele kimi jong ka chi rana hitia he tàu nai pan thina diwa ka subscriber ho ka hin tim na hi win ka ki pa in lungim na chung hi jong le kitil kho tu thea yum zalovin pathini thangwa win chole ma bana tàu nan ki zui chung hitin a video jong chomcha hin bet sa in cutting dam selai ki mutu ka lai 7 na bon chavin sun tin chi bai jan tin mang pa chi so pinu chin sen ching a hi in tuni tarik segi ma hi tuni in phala padan po hi in
tu hin aims trauma center casualty abet kolin omin vital so pha in tu hi ama in atholen pen hi aluchang na alo so ti ho hi in blood test so ki thonin tu a CT scan EPP ho hin bol leo isana injury ham ti hong ke hede hin adam ba theine dingin ta man he hote. This is Kai Tin Thang Khong Sai from Chulchanpur. She is a student in the Nightingale Nursing Institute. She was bitten by the Laikai of Porompat. That is a Meitei-dominated area. She was bitten by these. Now, na mai hin so khat ve. Just let them show please. See, her phone was also with her madam, so she could not get her phone. Now we are sending her to Delhi because she has no other people who is close to her. She will be dropped to the airport from the Christian hospital, and the army will escort her. So she had nothing to do with this violence, but she was so vulnerable, so they took advantage of that situation and did this thing to her. Very sorry. Hello. Sa lang adang ima ti lo na lu lang si Ka op bu hi. ang ai hin lu lang si ya dui da mo lu na mo pin na lu dong ki khui na to a he Ka lu ki khui lo ami banga. na mit ho yong cha boi ta na as ka de